Sed sala 21 da diyar bû ku xwedî hêzên an jî xwedî fikrên yê netewên demokratîk yan jî nûjeniya demokratîk û derketin holê wekû pêşengê gelê Kurd Rêber Abdullah Öcalan ku bi felsefe nû, jiyan nû avakirin ji nû da serrastkirina jiyanê lewra dema ku em dibêjin bi derketina fikrandinekî nû liv û lerzandinekî pir cidî di nav hêzên netewdewlet, hêzên kapitalîst an jî sermayedar gelekî çêbûn. Lewra van hêzana fikrê demokratîkiyê Rêber Apo ji bo xwe wekû tehdîdek pir mezin dîtin. Di heman demê de ji bo xwe wekû xeteriyekî mezin dîtin ku hemû qadên wanî ku bi qirnên pir dirêj an jî bi demên pir dirêj di dîrokê de ava kirin xeterîk wiha çêkir. Ji ber ku bi rastî jî fikra Rêber Apo serî da şiyarkirina însan, ronîkkirina riya însan, guhartin û veguhartinê kesayetê armanc kirt û li ser wî esasî êdî kes rabû li xwe geriya, pirsiyar kir, îrada xwe çêkir, baweriya xwe çêkir û têkoşîna xwe dest pê kir. Lewra ev gava yekemîn ya Rêber Apo ya ku di Kurdistanê da mînakê wî dest pê kir. Herî zêde ev hîş ku netewdewlet sermayedar tirsek pir mezin ji vî helwestê Rêber Apo jiyan bikin. Ji ber wê jî êrişa ku li ser tevgera azadiya Kurd di şexsê Rêber Apo da û bi taybet di dîroka Kurdistanê bi giştî dema ku mirov dinirxîne gelek caran komplo li ser hereketên Kurda hatine çêkirin, li ser însanên Kurd hatine çêkirin, perçekirine, rêva birine, tu nekirine. Ama vê carê nekarîn, ji ber ku nekarin ji bo jî gelek pîlanên cuda cuda li ser têkoşîna azadî û bi taybet li beremberî Rêber Apo pir meşandin. Ev ji zindanê de salên heştiyan da enqîlaba 12 Eylûlê da û heta ku artêşa tevgera azadî çêbû bu partî pişre bû artêş enî ava kir pişre bû sîstem îro jî wek netew demokratîk li her çar aliyê Kurdistanê xwe birêxistin dike û êdî ji Kurdistanê zêdetir bû navnetewî heman demê de çaxê xwe berda welatên Rojhilata navîn. Ji bo wê jî êdî arta her kesî ku berê nedidît an jî nedibîst yan jî nedaxivî yan jî mesela fêm nedikir îro dikare tişta ji hevdû cuda bike. Lewra tehlîkan jî xeteriya li ser xwe gelek mezin dîtin. Ji bo wê jî êriş pir cidî di şexsê Rêber Apo da meşandin. Eger biriya ragandinên xwe da bin yan jî biriyê zaniyarê xwe da bin yan jî biriyê leşkerî bin, siyasî bin, diplomasî bin, hemû awiya li beremberê vî fikrî pir cidî şerek mezin hat kirin. Alternatîf fikra Rêber Apo jî pir cidî têkoşînek mezin kir. Yani ji jin girt, ji ciwan girt, ji civak girt, ji siyasetê girt, ji kesayetê girt û bi taybet li ser kesayetê pir cidî şoxilî ku kesayet xwe xurt bike cardî li ser pî xwe bisekine ji ber ku însana jiyan dikir lê nema nedizanî çawa jiyan bike. Jiyan dikir lê wateyê wî jiyana wî nediyar bû. Ji bo wê jî meselen dema ku em dibêjin komplo muamere li beremberê Rêber Apo ew qas mezin bû çînkî Rêber Apo jî ew qas fere şaxên jiyanê girt destê xwe. Ji bo wê jî em dikarin vî bêjin armancekî esasî yê komplo ew bû ku vî fikrî ji binî da hilweşîne. û di heman demê de heta roja ku Rêber Apo sala notûnihan da hat kirtin û birin Tirkiye Emiralî armanc ew bû ku êdî ev tevger têk çû, ev şoreş belav bû ji encamên rastîn hereketên Kurdî yê berê jî elbette yani wekû mînakek mirov dikare bigire dest lê feqet vî nedîtin. Beeksî wî meselen hêza ku derket meydanê kes nikare roja me tarî bike, kesayetê şorijger, şervan û têkoşerên vî fikrê û kadrên
تکوشین آزادی و دهمان دویده گله کو فکر سروک وکو جبوخ وکو نانو آف وکو جیان حساب کر هر کسی بچالکی خواه به هلوست خواه به اراده خواه دیار کر که کون نکارن روژا ما طاری بکن لو را حساب دجمن دور داجی الهفدو کت یکسا او بکو 15 طباقی عالی فکری دا عالی فیزیکی دا حتی عالی فلسفی دا وی حرکتی بلاو بکن یک جی آرمان جوان او işte felsefe belav bike zanisa ku çekri belav bike kadroy ku ava kni perçe bike o belav bike geli ku rexhati rexistin kirin wi geli cardi be bawer bike belav bike jinin ku feri tekuşini bun kha nas kirin li tekuşina kha azadiya kha digerin li beremberi jinan gelek aliyanda شارك برد جوار چبو جوانين كو بري بتشتي فالا را مجول بن مثلا تافه را مجول بن ايدي جوانا خاكر ريخستن جوانا سركشي كر بيشنگتي كر يعني بير بتون يعني كومبلو دما كمرو دي بيجا خباتي كي بوي رنگي گوري بر اپو مشاندي همو ارمان جي دجمن او بكو كو حمله پازدي ثبات دا بگرتنا ريبر اپو فيزيكي انجي فكري سروگتي جوره رابكه اما ام في دكارن بيجن مثلا هم اساس يعني قرتنا ريبر اب ودناف چار ديواره دا ناي واتاي كو ريبر اب هاتيه قرتن ام دكارن نوسا نافلي بكن سجين الفكر يعني قرتيه فكري اجي كسي كود عالي فكر دا تكوشين دقا ازاديه دخوازه او انسان هات قرتن اما نكرن في فکران نجی نکارین پیشه بگرتانه نجی کارین بلا بکنه یک جی اف بو انجامی هلوستین کو گل گریلا ریبر آپو بسه سری دا تکوشینه کو گل لک آلی فکری پیش خستی او قص پارزنامن پر بخورت درخست هم جی بو گلی کرد هم جی بو گلین کردستانی دا جیان دیکنه هم جی بو گلین جیان بگیشتی اصلا وقت بيها توجيهات ناجي perspektifin ku millet bikar baxal ser jiyan bike ava kir bu jî ev jî vala derket her çok komplo dirêj kirin ana mesela rêbazê ku serî lê din di nav tecrîdê de tecrîd kirin di tecrîdkirinê de tecrîdekî hîn zêdetir giran kirin di nav her salê de bi hicetê cuda cuda nehevdîtina muhamiyan avukatan آنجی مالبات یعنی رایا دنگی و ناگی رایا گشتی حتی اف سی پی تی کو دبیجه از ما فهمروان د پاریزم اوجی بیله نکارت شک بکه چونکه هزکی کپیتالیسته هزکی گردایی سرمایه‌داره و جبوجی سرمایه‌دار جرا چید بیجنه و سات هفگرد کن لورا ام دکارن وی بیجن آنجا یگو وی کمپلی والا درخست سری داره بر آپو والا درخست چی کمپلو نه والا درکتیه لی کمپلو نسکنیه دکارن بیجن تشتاق وان پیلان کرید نوتو نهان ده هر تش خلاص ادیتن کو هر تش aslında زندی بو خواجین کر قانون کر تکشین خابلنت کش بوجی پیلان وان جی هاتن گو هارتن ایرش پر دجوار کرن ایرش لشکری پر دجوار کرن لقادن پاراستن مدیا لباکوری کردستان گرتن و işkencenin kuatine çekirin لروجاوی کردستان 10 سالکی زیادتر شرکی به ترکارا تکرن لباشوری کردستان بیرنگی لروجلاتی کردستان بیرنگی yani hatta مروف دکاره بیجا ya aslında bu Valatya'nın roçlata navinci vek irişeki bir virengi mürüvt kara begre desteği ha levra yani komplo xapır berferekir cibergu komplo esas liser esasi belavkirni fikra felsefa reber apo hatiya vakir ev belavkirna ser fikru rebazın reberti çe belav nebuj buji em dikarin vi bejin yani bizanisteki kure berapu ji sıfre de dest pekir anji vek dibejin ya bir derzi kula lewra pir kayın bu şağı xa gelleki kur berdan و قطكرنا وين محالة يعني مجالي في شيء ده نينا أم دكار موسى جشتي كومبلو بنرخينن إيرشكي فكرية البته دناوي ده جلك إيرشين فيزيكي هاتن شيكن حتى خا
gandin êrişê fîzîkî rêber apo lê nekarin vî tiştena bikirina. Lê niha jî em bi gumanin bi rastî jî mesela ev çend sal nes dengê serok tune ya, hevdîtin tune ne, agahî tune ne, em bi gumanin ji vê rewşê re û Tirkiye vî hesabî baş dizane an jî NATO vî jî baş dizane eger tiştek ji rêberê gelê Kurd were kirin wê rewşê jî binî de bê guhartin. Ev alîn wî erêniyê ku mirov dikare binirxîne. Elbette alîn wî neyînî hene. Yani hinek kes mesela zayıf bûn, hinek kes mesela îdî bawerê xwe da henda bûn çêkirin, yan jî hinek kes mesela gotin kî dikare li beremberê wek hêzek NATO şer bike. Yani nexweşiyên bi vî rengî jî çêbûn derketin evna li hemû ciyan mirov dikare peyda bike. Lê ya giring ew e ku kok pir salem e em dikarin vî bêjin. Ji ber ku bi zanistekî pir ciddî hatiye çêkirin, zanistekî civakî ku lêhowandiye hemû şaxên jiyanê xistiye berxa. Aslında rêber apo dema dest bi têkoşînê xwe kir, rast e fayda ji sosyalîzmê girt lê neket riya real sosyalîzmê. Real sosyalîzmê duyarî de pir şaştîn mezin kirin. Her tiştê xwe hîç tiştî şoreşî. Qadên jiyanê pirsgirêkên henî bana hemû hîç din piştî şoreşê. Ne şoreş çêbû û ne qadê xwe sere rastkirin ji bo wî jî real sosyalîzmê di nûdî de mirov dikare bêje ket çû. Rêber apo wî nekir. Yani hemû aliyan da têkoşîn kir, şer kir, ava kir. Ji bo wî jî tiştek tecîl nekir, tiştekî ne hîç paşra. Pir berfere têkoşînekî civakî dameşandin bi zanistekî demokrasî. Ji bo wî jî mirov dikare bêje eger kêmanî hebin jî lê ew kêmanî nabin sebebê ku ji komplogereran bibin destek an jî fayda bidin komplo. Beeksî wê her diçe şaxên komplo qut dike tune dike. Em dikarin bigîşî ji bo komplo wisa binirxînin. Bersivê wî jî elbette gel şehîdan rêber apo bixwe daye tevgera azadî gelek Kurd bersiv wî dide û wê jî bide. Zihniyeta zayînperestî an jî cinsiyetperestî yan jî zihniyeta zilamê desthilatdar, mêrê desthilatdar zihniyetkî ku piştî dema xwedewendên bi dawî bû. Aslında felsefa komplo jî ji wê derê de hat. Yani komploger ji bo çanda xwezayî, çanda xwedewendan têk bibin, komplogeran pîlan û proje xwe danîn. Em vî jî dikarin wisa binirxînin. Yani zihniyeta cinsiyetperestî ji ser esasê ku jin ji binî de bide alîkî ava bû. Hêza jin, xibreta jin, têkoşîna jin, quweta jin, fikrandina jin, hemû aliyên jin mirov dikare bêje komplogera wisa kirî ku bê alî bikin. Bin navên cuda cuda de elbette tu li malê yî, tu ê zarokayî yî, tu hêzekî, tu zilamekî kêm yî, an jî tu jinekî quwetê te yî fîzîkî têrê nake. Eqlê te zaten kêm e tu nikarî ew bikî û gelek mijarên dîtin yê esas yê olî û yê felsefî û heta zanistê jî ku hîç din mîsolojiya ku heye ya rast ewana hemû têk birin yek jî zihniyeta zayînperestî bû. Ji bo wê jî em dikarin vî bêjin yani zihniyeta zayînperestî komploger e û destpêkî jî êrişî jina dike, ciwana dike. Ji bo wê jî aslında komplo not û niha da xas vî bersivî jî bide jina. Yani va me serokê we girt û nikarin tiştek bikin. Lê eksî wê yek li derdorî serokê xwe kom bûn jî yan jî rêberê xwe kom bûn yek ji wana hêza herî esasî jî jin bû. Hem bi çalekî fedayî hem jî bi rêbazê têkoşîna ya civakî hem jî bi rêxistinbûna xwe, mazinbûna xwe, partîleşmebûna xwe, avakirina hêzê xwe, li her ciyê xwe belav kirin yani û îroj encamê wê de dîplomasiya vî meşandine. Lewre mirov dikare bêje çiqa jinên ku fikrê rêber apo bihîstine xalas kirine îdî dev ji vî têkoşîna
فكرة ديمقراطية وكهوي عدالت برنادن كومبلوغر البت دخازن فيها وكن مثلا أوقات جنين ميد زندانة دهنا أوقات حتى بشين راقاندنين كسين كو تكوشين راقاندنين فكري ديكي بلاف ديكي أوانا بلا يعني هدف ديكن جبو كاس دنگي جنان نبيسه لهم دكارن في بيجن مثلا مزن بونا جن يدي نا كومبلوغر نا غيري وين كارنوي بنخن جبرگو براستی جی ری هوال جنان ریبر آپو پر بزانه بون زانستا وی پیش خست یعنی جمال در خست زانه کر چک دادست سیاست دادست قلم دادست زمان دادست و همو آلیه ده گوهره تو خاری خستن بکه فا رغم زحمتین کو کشان یعنی شاشتی نبسین کو هبونی لی جن ایروگیشن آسته که پر مزن لورا ام دکارم بیشن کمپلوگر دور داجی بنکت یعنی برسوا خادیتن و ندوی واتای دانه کو بکاربن جنان ایدی جبنی داش هولی رابک yani mesela çima saruk despeki dema derket nego jenoloji guvalat Parezi pişra gu irade yani penç rehendin esası jibu jinan diyar kırın işte valat Parezi irade bawari rexistin bun o tekuşin o etik estetik penç mejarın pir giring jibu jinan despeki diyar kırın وجنا خال سروي أساسي ريخستن كرج برجو دست بكي بيوسج خا حزب بكج ولاتي خا حزب بك بشرا خب إرادة بك باوري بخابينه بشرا خا ريخستن بك أو بشرا خا شكبونا فكراندنا خا بأخلاقكي رابر بك نها أبنا حمو كارن يجو بدراسة هاتن كن يعني بتدريجي قاف هاتن مشاندن ليه مدكارن بيجن كو إيدي حتى أصلكي تشيبو مثلا ولاد پارێزی پێشکەت ئارتێش چێ بوو ئەنی چێ بوو پارتی چێ بوو و نەها سیستەما ژنیا گشتی چێ بوو هەر پەرچەی کوردستانێژی ڕێخستبوونی ژنان هاتنە چێکردن ئەف حتا ئاستێکی هانی دوی ئاسێدە تێکوشینێک پڕ جددی چێ بوو تەجروبە پڕ زێدە جددی چێ بوون یانێ دە هەر کارێکیدا تەجروبە هات چێکردن فە ئەنجامێ وان تەجروبانە وان برهمین کو هاتنه کوم کرن ایدی لازمه اف ببه فلسفه کی زانسته کی کو بکاره به خودی لوان تجربان وان قزنجین کو هاتی درخستین درمگه جبو جی 2008 ریبرتی آمد پارازنامه سوسیولوژی آزادی دا ایدی فکره جنولوژی پیشکشی جنان دیگه آنجی پیشکشی تفگرا جن دیگه وەک ژن براستیژی مەسەلەن وێ ژنۆلۆژی چ بکە وێ ژنۆلۆژی چاوە بنرخینە وێ ژنۆلۆژی چ بکە کاری وی ئەرکی و چیە مژارن وی تەوان gelek ferene vana pir nîqaş hatine kirin an jî pirtûk hatine çêkirin pir konferans û civînên ku derbarê zanistî de hatine çêkirin lewra dema ku mirov digîne wek encamekî îdî encamê felsefa rêber apo bi zanistî hem de civaka xwe de hem jî civaka derdûrê xwe civaka cîhanê de vî bike îdî tespîtekê an jî bike materyalekî jiyanê îdî artak bi vê zanistê an jî bi vî rihî em dikarin hevdîtin an jî diyalog yan jî tekilî bi hemû aliyên jiyanê re bikin ji ber got armanca jenolojî ew e ku di civakê de sererastkirinekî bi vî rengî çê bike bi zanebûn ji bo wê jî felsefa ku li derdûrê jin kom bibe an jî jenolojiya ku xa ji bo jin rêxistin dike li ser esasî ku hevjiyana azad sîstema netew demokratîk sîstema jina azad û zanista wê di pratik û di fikrî de bike yani berhemên fikrî bikar be pêş bixe ji encamên tecrübeyên ku henî di heman demê de rê li pêşê zanista civakî ve bike em hemû dizanin gelek zanist derketin gelek zanyar û zanist jî xwedî rol bûn di hemû beşên jiyanê de lê her yek di melekî de çêkir lê jenolojî lazim e ku vana hemûye kom bike û biwate bike di heman demê de yê rexne bike yê sererast bike yê gu jî fayda bigire bike hês wî jî bike
جبر کو براستی جی ام وی دبینن د جواکی دا زانستا جواکی ختمی زانستا جواکی تیک چو علوم اجتماعية وقال زانستين دي ترجي إيدي كاتن بن خدمتا سيستما دسلاتدار بن خدمتا سيستما تكنيكي انجي سيستما سردست يعني مثلا إيرو تكنولوجيا زانستا هريداوية دو دنيا دا أو تكنولوجيا بلا دبن تكلا سرمایدارا دا دمشينه ناكا جواكي خدمتي كو قسمه كي تيكا جواكي خدمتي اللي يا جشتي أساس لسر ربحة لسر قزنجية لسر تفناكرنا ولسر باراكوم كرنا جبوجي مثلا جنولوجي وك انترناتيفيكي وك بديلكي كو بكاربا و همو زانستين كو دركتني آليوي باش ببينا آليوي نباش نيني رخنا بك سردا بچن و ري لپيشي زانستا جواكي و بك بأساسي هفجيانا آزاد انجي جيانك وك هفدا بعدالت أساس بك لو ردما كو هم دبيجن كومبلوگر چما وی هدف تکن ده هرمان جده مویش دید پراتیکاویجی درکد مثلا ای سال هوالا من ناگهان اکار سال لسلیمانی هات قتل کرن يعني يجو بيشنتيا فكري جنولوجي ديكر بر همين فكري بيش تخص بهر كسي رانا غضيو لو قيدا بو إنسان زانا ديكرن فبو هدفو أردوغان وقت بين نسكني أردوغان فاشيست أو هدف كرو قتل كرن لو رام دكارن ويجي ببين يعني د انجام سرمایه‌دار دا آنجی د پولیتیک سرمایه‌دار دا کی چاوی انسانا وک او هدفی وانه کی انسانا جواکس زانا بکی او هدفی وانه جبو جام دکارن وسا بنرخین جنولوژی وک چاره سری که جنولوژی وک انترناتیفی که زانستیم که ایران جنولوژی وک راستی کی زانسته یا جواکه تاني جبو جناني نجواكي جشتي حميز ديكه بنرينا جن لمثلا دنيرا لي زانستكي يه جواكي جشتي مير جن زارو جنج هر كسي على قدر كلورا شري ويجي ديكه دهمان دميدا لبرنبري ويجي شهر تيكرن واصلا مروف ويجي تكارا بنرخني يعني كومبلوگر دور داجي بلا نساكنين يعني بقول يا بالسيستماتيك أو كاردكن بالسيستماتيك كومبلي خدمشينن ده أنجام داجي ناجهان أكار سال نويسكارجي جنيا كرد أو قستكشينين وفكري شيء هات قتل كرن أنجامي كومبلي يا نافنتوي ويا تركي جبو ويجي عم دكارن في سابيجن يعني كومبلو يك عالينينه وبرنبري إيدي برنبري بارتيه كي أنجي سروكي كي يانجي جيريلا يانجي حزبك يانجي شخصك يانجي مثلا مؤسسات تاني نل برنبري وانا كومبلو لبرنبري جشتي فكراندني جوهارتنو وكارتني يا زانستيه كومبلوگر لبرنبري فكرة كو أزهمه وأجي جياندك ما في مهية كومبلوگر لبرنبري في فكرة سرمایه‌دار أصلا تجري مجال نادنكو اف جيانا كو تي هدف كرن بيجين كرن بويجي پر آلي كومبلو برفرهنا يعني عبوري دا كومبلو هيا دا خوزاي دا كومبلو هيا انا مثلا لعفريني او قص ديموغرافي تي جوهارتن او قص دار تين قد كرن او قص انسان تين كشتن لسريكاني لغريسبي لباكوري كورساني لروجلاتي كردستاني وقت بيها چروسكا يا جن جيان آزادي ده شخص جينا اميني دا دست بكي چيگي تحمل في جيان انما براسي جي ايديارتا مرو في دكارا ببينه يعني كومبلوگر خاص ايراني نخناف في تكوشيني آنجي في شاري لي جنين كو خاناس کرن آنجي جواكا كردية گو خاناس کرن حتى جواكين آزاري يه فارس بخاج يهگو ايدي في سيستمي قبول ناكن لروشلاتي كورسان الإيراني قانين و نرازي بنا خوا ديار بكن و وگران سرهلدانه كي دومدريج ايروجه هم دكارن ببينن يعني اف4 ما زيادتر سرهلدانه جنان آنجي جواكا لروشلاتي كورسان إيراني سرهلدان دوام دكه و اف سرهلدان ايدي ناتف چونكي بو زانستك
چونکی به شعار ویدا دیار بو یعنی دما کو شعار جن جیان آزادی آویتن و دمی دیار دکر که کو ایدی ارتق مجال کو قمپلوگر فلسفه خواهد نکرنه یه زخته یه تندیه یه شدته بمشینن مجال جویره نمو حتی لسر حسابی بدن خو حتی لسر حسابی شهادت خو حتی لسر حسابی همو بیکاتن یه جوا کلو درش بوجی براستی چی انویا مروف دکره وقت زانسته که بگره دست جن جیان آزادی همچی بو رجلاتی کردستان همچی بو گشتی کردستان گشتی جیهان ایدی بو فلسفاک ایدی بو راستیک فاویا ام دوی قناعتی دانه ایدی کمپلوژی هر دچه دخینه یعنی ضعیف دیگه ین چروسکن ین آزادی هر دچه نزیکتر دباجی گلان را و گلی کرد جیب سری دا برو وید کاره پر خویایی ببینه یعنی ایرو لتونس لیبیا اليمن افغانستان لصحراء الغربية ولفلسطين مثلا بالي في قتل عامة لفلسطين شيبو جوانا كات كشتن وغيري ويجي بروجانا إنساني فلسطيني لسربيانا فانا همو بخارا روشك بفي رنجي درخسكو كومبلو إيدي شاخوي قلق فرابية أو تاني كردنينن تاني قلن كردستانينن همو جيان دناوا في چرخا فلکا یا کمپلوگرا دایا جبویجی پیوستی که کو بیر بتون من یعنی بگیشتی بگلم پری تکشنک برانبری کمپلو بیچه گرن لیم دوی قناعتی دانه دوی باری دوی کمپلو تک بچه جبرگو تکشرین آزادی پرزیده دبن و جواک ایدی لبرانبری وی گلک خودی هلوست و سکنگی پر برومده ام وید کارن وسا به انجام بنرخینن yani azad kırna reber apoya fiziki pir giringe. Birastî jî mesela dem hatiye wê çê bibêjî. Lê hîna hêza dijmin ne amedeye ku yani xasere rast bike. Yek jî ew e jî yani. Na komplogeran jî zihniyeta desthilatdar şer dike heta ber têkçûnê diçe. تیک چو zaten تیک دشه اما اگر تیک نشو خاص سر راست بگه جوانا را جی هیز ایک لازم دیگه لورا اف این نگیشنه وی هیزا کو یا دیالوگ بکن آشتی بکن لحف کرنی بکن ندوی هیزی دانه ایل بر تیک چونی نجی برخواده دن جبو جی هم دکارن ویوسا بیجن yani یا وی ورن سر راستی و لحف کرنی اساس بگرن یا جی وی بخواجی تیک بچنو و تیک هون چوپا دیروک